Hello, my name is Søren Juler. After many years of being tied to the real world as a TV journalist, I finally made my escape to fantasy, writing this trilogy of fantasy novels. Sanna's book, it's called. It begins 1,000 years ago in the Dark Ages. So let me read a chapter in Danish. Det blå lys, et kolossalt brag får husene i den lille landsby til at ryste. Sanna sætter sig op i sengen og kigger rundt. Ved siden af hende ligger Isa og sover tungt. Sanna tripper ud på det kolde gulv og ind i stuen. Henne ved den åbne dør står hendes forældre og stiger op mod himlen. Hvad laver I? Spørger hun. Men de tysser bare, uden at kigge på hende. Nu forstår hun hvorfor. Nattens mørke er forsvundet. Fra toppen af den store bakke stråler et voldsomt blåt lys op mod skyerne og ændrer nat til dag. Er månen faldet ned? Spørger hun nysgerrigt. Stille, Sanna. Det er den nye Gud, der kommer, hvisker Nuoma skræmt. Lyset er flot, jeg vil op og se det, siger hun, men Baldur holder hende tilbage. Det, der sker på bakken i nat, er ikke noget for os almindelige mennesker, siger han, og forsøger at skjule sin frygt med et temmelig kejtet smil. Smut i seng igen, beordrer Nuoma og giver Sanna et godnatkys for anden gang. Isa ligger stadig og sover inde på det lille værelse, som Sanna er nødt til at dele med sin lille søster, indtil familien får råd til at bygge et større hus. Ligesom mange andre i landsbyen tjener de penge på at sælge kalk til den nye kirke inde i Klosterby. Sanna lister om bag Isas seng for at tage noget varmt tøj på hylden. Hun er så ivrig efter at skynde sig op på bakken, at en trøje falder ned og rammer lillesøsteren i hovedet. Hvad sker der? Jeg sov lige så godt, snøvler Isa med øjnene på klem. Vi skal på eventyr, siger Sanna og forsøger at lyde begejstret. Isas blå øjne springer op. Aften efter aften har hendes storesøster lovet, at alle godnateventyrene engang vil blive til virkelighed. At en drage vil komme og flytte 2 piger langt væk fra det hårde arbejde i kalkminen. Er det nu? Er det dragen? Hvisker hun spændt. Den er på bakken. Vi skal skynde os, for den flyver igen, siger Sanna. Søvnigt kravler Isa ud af sengen. Det blå lys gør hende endnu mere bleg end normalt. Sanna propper puder ind under sengetæpperne, så det ser ud, som om de ligger og sover. Med tykke kjortler over nattøjet skynder de sig ud i den bidende kulde. En enorm blå cirkel lyser op på skyerne gennem milliarder af snefnug. Det ser skræmmende og fantastisk ud på samme tid. Så løber de hen over heden og helt alene i en verden af lys og sne. Op på bakken tvinger snestormen Isa til at gå baglæns. Kun Sanna ser det kraftige blå lys stråle op fra et hul, der aldrig har været der før. Noget tungt og lysende må være faldet ned og have slået et stort hul i bakken. En gud lyser vel ikke, men måske en stjerne. Jeg fryser, jeg vil hjem, klynker Isa og begynder at løbe ned ad bakken. Sanna kigger op mod himlen for at se, om der mangler en stjerne. Hun blinker snefnugene væk fra øjnene for at være helt sikker. Noget bevæger sig i skyerne. Forskrækket hvisker hun, stille, der er noget. Men da hun kigger op igen, er det sorte væsen forsvundet. Det var nok en regnvejrssky eller min fantasi, men den himmeltrold skal med i min næste eventyr. Forsigtigt går hun hen mod hullet igen. Med det samme vender trolden tilbage. Den er så stor, at ingen guder, hverken nye eller gamle, vil kunne besejre den. I panik vinker hun for at få den til at forsvinde, men det får den til at svinge vildt med armene, som om den vil rive himlen i stykker. Løb, Isa, løb, skriger Sanna og løfter armene i et desperat forsøg på at beskytte sin lillesøster. Mærkværdigvis gør trolden præcis det samme. Og så går det op for hende, at der slet ikke er et ondt væsen i himlen. Trolden er min egen kæmpe skygge. I vild jubel løber hun rundt om det lysende hul. Sneen og lyset gør hendes hår blåt. Højt op på skyerne flyver skyggen som en drage. Se mig, Isa, jeg flyver! Men pludselig ryster bakken. Sten og jord vælter ned mod bunden af krateret og begraver det blå lys. Skyggedragen dør. Sorte natten vender tilbage. Isa, hvor er du? Du skal vente på mig, råber Sanna og spænder ned ad bakken, mens de våde fnug klasker mod hendes ansigt. Store klumper af sne hænger i håret. Et sted i mørket skjuler den stejle skranser. Isa, skriger hun og falder grædende på knæ i sneen. Et sted i mørket glimter et lille lys. Sanna kravler hen mod det, indtil en isende vind rammer hende nedefra.
Hun må være helt ude på kanten af skrænten. Så blinker det igen. Dybt nede i sneen ligger noget og lyser. En af himlens allermindste stjerner er faldet ned lige foran mig. Et øjeblik glemmer Sana alt om Isa og graver som en gal i sneen, indtil hun pludselig glider. I panik griber hun ud efter græstotter og trærødder. Fingrene er så stive af frost, at det er umuligt at holde fast. Med det yderste af fingerspidserne får hun fat i den lysende ting. Det er en blå krystal, der er så spids i den ene ende, at hun kan hakke den ned i sneen og kæmpe sig op i sikkerhed. I lang tid ligger hun og gisper, før hun er i stand til at rulle væk fra skrænten. Hun løber ned mod landsbyen uden at finde et eneste fodspor i sneen. Krystallens flakkende blå lys får træerne til at se levende ud. Snefnugene blinker som ulveøjne. Hvordan skal jeg dog fortælle far og mor, at mørket har taget Isa? Hi, my name is Sinead and I'm going to read the English translation of Time's Prisoner, Chapter 2, The Blue Light. A colossal boom makes the houses in the small village shake. Zana sits up in bed and looks around. Isa is sleeping heavily in the other bed. Zana tiptoes out on the cold floor and into the living room. Her parents are standing at the open door staring up at the sky. "What are you doing?" she asks. But they just tell her to shush without looking at her. Now she understands why. The night's darkness is gone. From the top of the great hill, a fierce blue light is shining against the clouds, changing night to day. Has the moon fallen down? She asks curiously. "Quiet, Zana. It's the new god coming," Nuama whispers fearfully. "The night is beautiful. I want to go up and see it," she says, but Balder holds her back. "What is happening on the hill tonight is not something for us ordinary folk," he says, trying to hide his fears with a rather awkward smile. "Back to bed," orders Nuama, giving Zana a goodnight kiss for the second time. Isa is still asleep in the small room that Zana has to share with her little sister, until the family can afford to make the house bigger. Like many others in the village, they make money selling lime to the new church in Klosterby. Zana sneaks around behind Isa's bed to get some warm clothes from the shelf. Eager to hurry out to the light on the hill, she knocks a sweater onto her little sister's head. "Oh, what's going on? I was sound asleep." Isa sniffles with her eyes narrowed. "We're going on an adventure," says Zana, trying to sound excited. Isa's blue eyes pop open. Night after night, her big sister has promised that all the good night adventures come true one day, that a dragon will come and fly the two girls far away from the hard work of the lime mine. "Is it now? Is it the dragon?" she whispers excitedly. "It's on the hill. We have to hurry before it flies away," says Zana. Sleepily, Isa crawls out of bed. The blue light makes her even paler than usual. Zana stuffs pillows under the blanket so it looks like they are sleeping. With thick kirtles over their nightgowns, they rush out into the biting cold. An enormous blue circle lights up the clouds through billions of snowflakes. It's both scary and amazing. They take off across the heath, all alone in a world of light and snow. Up on the top of the hill, the blizzard forces Isa to walk backwards. Only Zana sees the powerful blue light beam up from a hole that has never been there before. Something heavy and luminous must have fallen down and made a big hole in the hill. A god doesn't shine, but a star does. I want to go home," Isa whispers and starts running down the hill. Zana looks up at the sky to see if a star is missing. She blinks the snowflakes away from her eyes to be completely sure. Something is moving in the clouds. Terrified, she whispers, "Quiet! There's something." But when she looks up again, the black creature has disappeared. It's probably a rain cloud or my imagination. But the sky troll was there. She walks towards the hole again. At once, the troll returns. It is so large that no gods, neither new nor old, will be able to defeat it. In a panic, she waves to make it disappear. But that makes it swing wildly with its arms, as if it wants to tear the sky to pieces. "Run, Isa! Run!"
screams Anna, raising her arms in a desperate attempt to protect her little sister. Oddly enough, the troll does exactly the same thing. And now it dawns on her, there is no evil being in the sky at all. The troll is my own giant shadow. Cheering wildly, she runs around the luminous hole. The snow and light make her hair blue. High up on the clouds, the shadow flies like a dragon. See me, Isa, I'm flying! Suddenly, the hill shakes. Rocks and soil tumble down to the bottom of the crater, burying the blue light. The shadow dragon dies. The black night returns. Isa, where are you? You have to wait for me, Zana shouts and bolts down the hill. The wet flakes slap against her face. Large clumps of snow hang in her hair. Somewhere in the dark, the steep slope hides. Isa! She screams, falling to her knees and crying in the snow. Somewhere in the darkness, a little light glistens. Zana crawls towards it until an icy wind hits her from below. She must be right on top of the edge of the slope. Then it flashes again, deep in the snow. Shining, one of the tiniest stars in the sky has fallen down right in front of me. Forgetting all about Isa for a moment, Zana digs like crazy in the snow. Suddenly she slips. In a panic, she reaches for tufts of grass and tree roots. Fingers are so stiff from frost that it is impossible to hold on. With the tip of her fingertips, she grabs the luminous thing. It's a blue crystal, so pointed at one end that she can hack it into the snow as she struggles her way up to safety. For a long time, she lies gasping before she is able to roll away from the edge. She runs down towards the village without finding a single footprint in the snow. Crystal's flickering blue light makes the trees look alive. The snowflakes blink like wolf eyes. How am I supposed to tell father and mother that the darkness has taken Isa?